Twara sasa kutuseke mwana twa first kumkwera mwana Yesu. Ina kuosha nukwenda hano mpinza kwesa hapa chikadesta. Kandane yako uri mputse kuosha kukwira kuosha wesa ikimazina era kwizina yara wangu. Nawe itirire amuronga no kenga tuzeshi mukoyo. Nima bambu kushikora bitu. Namna kweli muna moni brother wana kumurondera mwanje Yesu cyuma cyo kihayera kwanja arakucira antatyenga kumurondera mwanje muronga tuma kwa ati akutama wena kenga mwirondeje biro ya tamune munorondera mwanje ndiye munantu mukara wetwa kumbira kutosanga afuete kantanga jao afa be mari especially nyama wa mchechi yangu ena kwetu bai tuzei kututware kwa murongo mtu mwatesi dumwekara mutanga dumwekara umwanya kwa kuku na kwetu shikeno mani Dice dare don tunake kutara mucho asango era ariyo rasoja ko demba nankashi morongati Mateus tenziri hano eseki morongati Mateus tenziri hano eseki Kwisikeza na mkanda uruka chapter 19 na verse 10 moronga Mateus tenziri arakenga kengi na kwa mwina aji mbere. Okay. Mkwao Frezia Kwesekana mkanda wa Timotheo mchum chapter 1 verse 15b Kristo Yesu wenjiri munu mwishana kwa mwina aji. Kwesekana mazo hadi mkanda wa Yohanu chapter 1 verse 29 yena wenjiri kuronda tweshi kumisha njidi ya wantu ampata ya munu mwishina. Yohana chapter kwesekana mkanda wa Yohana chapter 6 verse 40 Mateus wenjiri kuronda muntu kumukwerera akamusamure fuda 10. Mudio 1 chapter 3 verse 17 kuronda muntu kumukwerera akaburukuno. Mateus wenjiri gari njira yakuyira muyuru kudetu. Tunasikiria babara wako wai kumuna hani charara Mateus Yesu Kristo wenjiri munu kuronda tweshi kuchukure chera kwana kena etwanchu era utwamwe na etwanchu twadinga ajimbara dana afuna osanga kwa Mateus Yesu Kristo etuna moni wa mwini sunere Mateus Yesu asaonkiri yena odina ngovel twinka echu umwa hayanyaka dishidana afume twatera kwera muntu wache ngoko era Muhammadi era Maria era Popo era Ami era mkurumpuana era mkurumpi Junior ne wa mwino do mudi Mateus Yesu Kristo kweskeje no mkando wa Hebrew chapter 4 verse 12 wa mwino do wa Mateus Yesu Kristo ankawe ndo wifuko darero chako mno yena ha chakado arachenyi wifuko dukwa ne Mateus teji mwendo ya sanda sepono wahana ikimechi miseru yukunya twala kwesha japulwa mtu ma memory verse chuchu na kuwahana nkina kutangisha rocho nga na kuwahana memory verse sana kuwahana ilanga neona arwa asehanga arodi asinga na kutuseshanga arishanga moyo mama malengo Muronga di mwa shirama memory verse muronga di mwa ira Sunday school. Twana di banzambi. Mateus ashe nindi iteje na nyanya nzudani bai mwiregesha muronga wanta umwiro wawe nandi chochichi. Ishene muno tonjo kanene nchini eri mudi anyunyu mokengira muyuru mwakuwerera. Takuwerera yo Mateus. Yesu di wafire hakurusu. Wasawukiri
Takwera retu na mwante Yesu diwafwira kurusu wasankiri mukufa yena kenza kutusenda neyi mpunga indi na adiridi ochakera mpunga mwaka yandine hii toka ndivanga twakuhwerera de yeji majake ngeye na dimweranga ha Ewana atanjo kinai wa mwinu kutambura ngahi. Chinga warombanga watukana wanyi weya wanyi wera uvumbu wanyi tikutambura wa mwini. Niko ya kuchechi, niko vaira mvari, dichatambura wa mwini. Nawe shi aisoneka mukandanyi. Kwiji omukanda nero kawamba tuli chuleja kudakurumbi. Maori na rejo kumukanda mneru kwanyi diwaya Sunday school. Bible ina oshina omuntu kumamwina tinga ayi kuchipompera azita indimu yayo wako. Longa indimu yayo ahina tweshikwa mwina muntu kinga yo chikuherero mu Yesu Kristo. Mudi a Efeso chapter 2 verse 8 na 9 now mulongana ya mwina ruwi okukuherera hienu awenuku chamukunkuru chambara chanzana chakunyidimuko kulonda kuburi muntu kudisama. Inde kudisama yuma. Kudisama diyena yuma mina dina kuchinde kwirane na rombanga ne ya wanyi no vohiranga vwa dini dimu yimna kudisama nachi. Iranga mateso na kenga ndimu kuna kenga ochikuherera mudiyena. Kama na kuromba kama hero rombo kamweru wanyi. Kenga yo chikuherera mudi manta Yesu ne na wafiru wasankiri. Inde chikuherera chata chikanga. Chata chikanga chikuherera. Yukumana ne jina shidije jina tami. Yukwana kuhora kwana kwenu akuherera de en makuherera ngahi. Kusambira kumana tahi shidije yatama. Indi muye yatama yona akuwanga. Kuma duni himu kuherera manta Yesu. Dichenza chikuherera. Mukanda nzambe na shimwe na murong anti ejimana aptori anakanga ushikamaskira rubanjira kule makwanza kurumbulula nao ni nami nini ejima wetu da kwanshidi. Omukanda asana Mukanda Aroma chapter 3 verse 23. Dewe shima nami ndi mukwanshidi tandi ne. Kwesigeje na Mukanda Aroma chapter 3 verse 23. Murong anti ejimana aptori anakanga ushikamaskira rubanjira kule makwanza. Ama mkwamizi mukwanshidi wanyi. Na mpamindi mkanshi wani ishidinyi neria kwira kansompeshi kwanza ndichini nera ukombi uvumbi kutukana dinshi diadi kansompesherawo. Kuma kuvarika kwe wera batu machatama chamtishanga nzambu kutama. Chidine chamchidi. Kufuma wavarika atukana odei. Indei. Atukana demurwanga mkanda nzamla tureli na ejima wetu na urumoni twakanga ushikamashikira rubanjira kule makwanza. Kutwesha kuchinda chuna avari kinshi dijuwera de. Nukutwesha wanyi. Kuma wavari kijana atambika ngayi. Kagavuru. Indi muntu atambanga mtenanga nahi. Mtwami. Cheo dini nyensanzana. Mkakutwami. Ndi mkwanshidi mkakutwami. Di cheche unereka ndi muntu makakutwamba. Nena afu nukwe muhuritani nukwe mujeda kesi. Kwesigeje na mkanda wanzana. Yejima wetu na vurumi tunakaga shikamaskira rubanjira kule makwanza. Dichinza ndiyena wahera nshidi. Nehera na atambika muyena kumukuherera ne cheka rumaho. Muronga yena wajira hataranga nshidi. Cheka binda nukwiranga chinene yade akwire ntweshi kumukuherera mate. Na mkanda wa chapter 16 verse 30 ushika 31. Mkuherera ho manta Yesu kwa mwenyewe. Ichukuwerera ichubani. Hikushinda mena hone mwante Yesu akufiriri wasankiriye kudamutisatu. Antu amavura atonjo kane kwizu kuwerera chateka nane kwizu umutima bufu. Era kutene yana kuchonki. Ilahi dimu kuwerera kushinda mena ho hadi mwante Yesu. Yena wazatiri mudimu wejima hakurusi. Yena amujikiri wasankiri kudamutisatu. Newe na mukuherera ho eyukuhana. Joy. Lero nati na kudugunza mutamba ya chakuhererwa mukwenzi wa Nismas mwate Yesu. Kwenza tahindi. No kwenza. Kwikara mpinji ne kwikara kodi. Kudagu fokufa.
Oh. Kama no kwinza. Hakosha nawo. Nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki. Dichi yenu makerishi atumbanji munyunza yejima. Mwaka yijimiki mwijina da tata, nida mwana, nida spiritu wajira. Mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu. Tiyenu, aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Tentameno eno akweshu mudina kontara FD ndalero. Majina ami mashata Onesimus. Kumukara kadimbiri di crash kamanga. Dichimu ifuku dalero nake nkosha ko unsawami wa kwerera. Dichi ami nadinga munchumu navari kiri musaga cha amvari ela mama na watata mashata. Dishami nadinga mwana omu wanadinga na kuhanda chichwana wakwechu mwana nadinga wakavumbi nochi nadinga na chichwahi nikuitara hamuni akwechu mtwashi kamanga na wanuma bamu jamini wanchwejima munchungi nechu. Dichi ami unsawami unakinga kushimuna chinadinga wanyanya na kuyanga ku Sunday school nadinga na kutongo joka nami china kwa Sunday school chinadinga munchwa muwahi kama na ami herane ino kufa ami nuku ya mwiwuru ilanga china atashikiri kwa Sunday school na utashika kuyana kupompa hamuna wakwechu chengi na wacho adinga na kuyana kuzata kumaha kulonda pinja chimishi ne na ashikide here Christmas konda kwenda kuna chuchweshi kwikana kuzanga dada kwesikeje ne bumba dawanya na nyanya kuna wa Sunday school. Dichami yume yeji mo ina dinga na ukonga ina dinga na kuira muchima wa mi na dinga na watia kuwaha na watia kuwaha nami kama na nyindi mwina kuzata Sunday school na kuya akwera na dinga munchwa muwahi erne no kufa abnadu kuya mwiwuru nochi na chare kiruna upompanga Sunday school ho hamo atashikira na wanu kuyanga na watanga neha murongo kuna washipompero nocho china dinga na washika ko muchipimu na kuru kudehi chwesha kupompera chare kana kupompa kuna washipompero nintanga shira dinga na watanga shawo chengi na wane ndantia nyo shimuna na ochinga munchwa chweshi kudana kena shidijinde kudinza mukronda zamba chweshi mwana kena dishi heno ya kunchwara no kushikora yakareni mumangu wanu ndikuna disiriri kushikora yami kunengiriri dishi hanyuma kwirana nchwara de kushikora kwena kuna natashikire chengana kunona yome yambare wakwechu chidine sone keshu mapenso chumaraba na chuma chukwa chwakwechu ilanga yomo ya dinga yamo anya dinga yambare wakwechu ilanga mnatashikire kwira ukombweno ho hamo nukwitara atashikire chengana kunona manyi mundeho dineji mbiji kasumbi inshi nemafuyuma ekwa chengena na yene atashikire kunona dichukwa na kuitarami na kuizina kwetisha kwa kwe na eteshirenga kwechu nankashi muronga yume ya mna adena kuikonga ilanga na adena wadekara chengi dishiyuma yena yena adena kuira ukombi bai ne choche no chuku danga na chware kero chena kuyanga na wakwechu group na wakwechu kuna kwa adinga na shikama wa kwechu anyitoki kuna ukareni na utashika kudani maremo na au achumbiru hamune malala anjere ma orange anachumbira kwechu anyitoki dishume eno ya kojejere ami chinariri yume eno ina mwenchenye nami ya iwai yume jimina dinga ukonga nami ya iwai la kweskeje na mazo nzambi mkando wa kwidika chapter 20 verse 15 naudi nzambudi na kuwasha ndi nao kuya chinjira danga myumo ina dinga na kuyira na umone na kuiji yume ya iwai na ditishire ngama wenda mukwaha nami yume na kuira ya iwai ira kama na hiya iwa huko dichina chware kerukwe na kupompa kona washipompero nochu ntangishira dinga na tangisha onechina shimuna dehi na washima nao chinga muntu acho eshikudana kenda shidijinde kudinzambi koronda nzambi acho eshikumana kenda omonchu la kama ntangishire noyu ya dinga yakuchwamba nga namdi ntangishire na sendere na washima na chinga muntu acho eshikusonekesha ijina dinde koronda acho eshikumujimika amutonjo kana mchinere cheno china sonekesha ijina dami na koromba kwana kenda kudinzambi namdi wa mwino kamna yo moyo ya mkunkura echikopo amna tongo kenda mchinera na njimi kidehi
na kumpapatisha na kudana kena shidijam kudin zambi na myumo yo yakantwara mu mwiwuru da kwezikije na mkanda wa zambi yumo ya dinga ya mkunkurai yusupi chengi nawa muronga mantesi ndi nawo du mkanda wa Yohana ndi nawo di yena di injira di walala di nomi kosini muntu no mo kwinza wadi tata chinga hadiena dishikamana chinga muntu ahitira di manta we Yesu Kristo akwera adi Kristo Yesu manta kwenda muntu no atweshi kumana kena dishe chimwa itiri nyaka hera mafuko amavuru ana kwa mia atashikira kutangisha kono ku Bible study ho hamona kunkoko mwena chena na mana kwawo na oshimu na hansamwe kuwa mwino na wa mwino do mo di manta we Yesu Kristo hakwera Kristo Yesu manta ho kanka windu ho ya utesha kukwana kena konshidije jejima dichana atware kena oshimu na naudi etwana chwa mwino ho na ruwi icha konyindi moko kwanda uboro muntu no wo disama dichama cha dina tongo jokanyi dimu ya mina dinga na ukonga nuko yankuma ya Sunday school nuko kara nyindimu ya iwahi na wakwechu nami yumo ya iwaya kantwara mwiwuru ida kama na yumo yo iwusupi ya mkunkurai dichane jero ana kwa micha tangishiro mazwa sangwe wa mwinu mazan sangwe ya walala mazan sangwe ya iwaya mantawe Yesu Kristo chakoje jere ami na buru kwiruka sangwe ya wa myaru mburu kirako wansi chandi mbiru ino kweza na kwiruka dunu chachiwa chikupu nami kama na chalara amnidi mukwanshidi na tera chingani tweshi kuvari kachacha chingani tweshi kwerera mantawe Yesu Kristo baya kudana kena anshidija muku dishami na tondere Kristo Yesu na umukwere wo nami na di manta wami na kwiteje na kumona shara nami amina tererere kudamu ina mawenuko yena Kristo Yesu manta wami diwasendere shidija mara mushimba mtondo akurusu yene ya kumujika mwijamu ya mpopera kurusu amujikiri ni kumujika na hatokerere mwijamu idanga yena wasaonkirira ngo bujejeni muna mukufa yefukuda mtsachu dichinero kidensa ngwaye wa ya manta we Yesu Kristo amichalar na kwera nami yena ho di manta wami dicha munchami ndo muiteje na tweshikuyura mukachi kamuchima wami ichami no kwera hadi Kristo Yesu manta ho na ushinda mena ho kanka windi hadi yena ho nam charara yena ho diudina nguvya kungamwi nami baya kurumpu muchipompero ku baya kuimana kudana kena shidijamuku iranga chinga kwera ho Kristo Yesu manta kanka windi ho nachuresha mukando iriru naudi mu chapter 4 na verse 12 na hindi wa mwini mudu wa chengoku yerimo mumpata muno mwishina mukikaranchwa atia kana mudi majina arumbama kosana atweshi kuchwa mwina chinga ho ijina dimhohu rodamu antawechu Yesu Kristo dicham chine rukidena mana ngamwini china kwere dadi mante Yesu hera adinga njimika desha tachi ina njimikiri ya adinga ina yirukiroko charumburu kako dan china kwere de mante Yesu ami na ire cheko ndacho eshikunjimika ekwama kwa haya mnamuronga ndichina njimiku kayede murongo njimikiri ya tachi ami yanumburu kiri kwa muku ya dinga ya kuchwamba na wana kinga chinga nova iri mwanta muna oshi yena dichina muntu nyuna tero kujimikao chinyi una kwere de ho mwanta Yesu ndi di mwanta nicha mwinchindi ichami sange wa chanu mburu kiri ya mwanta Yesu na iri cheko ndacho eshikunjimika mukwechu ewa mtona de Kristo Yesu kwikara mwanta nicha mwinchei da indine ewa mkwera de mwana kanzambi iwenzi mumpata muno mwishina kufuira da indi ine Mwaye kumeji. Chwai. Mwaye wanyamina kwa ni mutara ni menji mose. Kujudu wawera. Ine mwani bai mwiranga yuma muchidi uku ya hayu munashiki.
Ai muna shiki mukudanga kokwenoku nukuyiteshanga ni wane muna kenku ya kokwenoku Bible study yen dikumu kuyanga ho dikumu kudanga nukudakudami na wakunu kuitarane muna kontisha kuawa murone muna kenku ya Bible study mwenda mutachika muya kumenji mutwa mkosa yenga monshira muronga nami nirukenga namanyana nayoko irangi chuma yanga hona kutanga muna kenku rejeni nasti Ne chatora men. Yano awere dom jimbero kutoba kwendo chkange shange chukwe ku Bible study. Amde mshaka makonyana ne. Amina mkushikama nindu kwa amna kanga ni muronga amna kya kushinga Bible study. Amyare tsakwira ni mshaka mkumishikola. Ira ne shikola ne. Amina mkengero wa airo nena randu mafundo kudachwa ira ko hoshosh. Anne. Chukadikanga. Amjungwira ka weekend kantene di. Namkwira kwa mihante ndiru. Atanga yako hicho. Tuwa. Wane. Chukua mu. Tanga yema kumwaya. Tunatangira muronga tsenjiriri mwanta yese heseki. Mwanta yese wenjiriri dano amaseki. Wenjiri na kwa mwina ajimbara akwanshi. Chine na mkwelele de mwanta yesu. Ami shidija majana kiena de mwanta yesu akansangura hefuda okumini. Sareka ku mafuku anzambe amawahi. Inzambi wakakuhemba mafuku eje. Mwanashiru wanishima. Ishima ye domo. Zata kuma bricks. Kuna watu kuna wana kuzata. Zaku data nenyi. Zata chuahi. Chitu kuzata chua tukumungu chua. Yukonko zora. Na wakati kirifu hadi na kutadika nenzide yu Kirifu hadi na kutadika nindi hadi na kutadika nindi Maria na Yesu hata chikirema kudeye Maria Kirifu kama dema dim ejuri nyine unakutanga jua kakachika Maria na Yesu nyamurengera mkwa Yesu diwa murengeri Maria ne Yesu diwa murengeri Maria hinywa mwamushirugu mayeri Mwanta Yesu inzambi yena ya murenga ngako. Ikirifu na bura mendiana mazitu atangiri. Mudi 1 chapter 1 verse 1 aswana kinawa atachi adinga is da adinga na nzambi is da adinga nzambi. Ndiche wa mazu na koshara shimu na mwanta Yesu inzambi taindi. Dichine mwanta Yesu inzambi wabari kiri dudu mari. Amna tongo jogena patra umule mshamale mulonga de wata chikiloko ntumule mshanga Yesu. Ndio 1 chapter 5 verse 24 anasona kinao watera kule mshamante Yesu muntu wabulanga kule mshamana alimeshanga tate ndio mtemesheruko. Muda Philip chapter 2 nao Yesu adikesheruho. Asanga kunzara kutwamu ine tukonshidije yetu.
Matesu kuvarika kuti mari kuna kesho unzambu wendoko. Nindiana diinjira koso kwenza kuti tata indi chinga o hadiyena. Unatikwa kire. Ndichibaya kakuruangesha. Nikulomba kama twatera kulomba mwijina da Matesu ba maila. Mam, maine mwana eshama ndimba. Yanka. Kumana ya kutwala. Yanka una ukia kunsipisha. Nimo serekelo baya Yesu. Teru chukule mishanga mari. Una kuresha cheno irurie mtundo uhi. Bai bwana oshina mkanda wa chumele chapter 1 verse 18. Na Yesu touch kwa komini na. Aminu kudimbe. Ami amama yeyi. Watera kutire chino kuresha mungu wa chenu wanyu. Watera kutire chino kuresha. Ina mama kumane hadeni na zambi kutirira. Nakuresha dena muwatera kutirira mama yeyi bai kutirira antu achengu. Ichana kumano itomu joka maifu mshirukudi. Kuronda Bible mos oya mari. Yen maifu mshirukudi. Oyi intangishire chipomperi chetu. Watera kurondeja intangishire ipomperi yikwa wanyu. Watera kurondeja intangishire chipomperi chetu. Fume fuku dalero na kuleji. Bai wakese kutwale kano kutadeka intadia mtundu yuku. Ulondele ngamona kureja mama yeyi. Kulondeja achengine. Chinga utirire ngamona kureja mama yeyi. Fume fuku dalero ba ulondeje iriyo macheche ama kwa wanyu. Ulondeje mona kureja mama yeyi. Unatiku. Nyamuka ngani na hayang endesh. Nana yakwira nawo. Kono ku Bible study bro. Amene kabaga necho ndisi ya kuyanda na kufa. Niyo kumeji. Kwa une. Eno ikura dunana irete deno distance amide da kwiranga ho nyana nawo. Amne denu shinaga jina kuyaho na kuzate wa amene meji nenu kumshikutoto chichini ye kumeji. Kwa amidino ne akudareru wanyana kama nenzala yawo. Nukudisha kuyosamba saho. Maine unyana ne nani wakata. Dene hachi mama tunarantsha kumtomso chimerera inahi mama chineri de himerera ni randu ho humafu muronga ni dishi nyane na kwira nayo yeno Bible study kwa mimi ndene ku mama na twishishwa ine mama kwa mimi ine mama kwa mimi kwata kuwanyana kunjirirane akwa wana kwenda ine mama kwana kwenda n'umujiji kwawo anakureta oni mani iranga minecho chichiyo wa mnere deni ushinagaje yo yeno kudadoro ho kuna kwemana munko yana utamba nana kwa Bible study iranga na kwa doro na kuna munko kwa mine mama sendeni ho mwana nasakirira ku mwana kwarira mu kamba nanze mwana hisanga mwana nukumeje kuya kunicho ziri nukumishikuti niye kumeje ndichieranga wena kwetwerana kusema nyana na bwezu kuramo cyane cyane kuvura nyana inekera na ya mwana kama na deni kumeje ngana kenu kudinika muchedi neruka wana mona kumeje mulombe ketenaisha kukaronga kwira necho chine kunona ndisefu enu kuti yo wenu kudaho nenyana ndina ya mwana kuvura muchedi changirana na soja kutoba na tobera ima yachenyu wani Kaka mna deno tango Bible study. Ndeshi kwa kono na kuiza ndina kachuma ndeno Bible study mwanza ho kama kasa Itara kwena na hizumki yako ya ku Bible study. Yana ndio kuitia. Akwenu makwawe kada den na nyane range nene yo yeno Bible study na no ya kuhizumuka. Na edin mwana. Mwani aye mwana. Aka. Ira ko kwanza na ukufundisha kuhonda. Wana kuona? Pata hapo kule. Jema ya zambe kudero kama kuzata kwa. Buta.
Engata chua chalong kotione tiona dira kutadika ekene finine tongo joka mwana udi mkwama hatera kuwerera amina tongo joga na micho na tesho kushimkanya na nyanya na tongo shukuma mweno mukanda nyoshi mwana mbai bona teno na wanyanya nyanya tera kujime yenmo osene ndi mukanda wa Mateo so ashimu nindi chinga upapa tishara kuwerera onati ite tongo joka Mateo so ashimu nindi dichinke mba tero kuwerera Morongati kuna tewa Mateo so ashiri nao kujiminga chinga nana sambiru kuwerera tongo joka kuwerera weni kembana teshu kuwerera Alo China longu shimika mwana wa nyanya kuchine wakula de udine yetu na ngonge tole kale ne wani atama embo tunasika mana kuitana na wamba chuna mkwele mwana Anoshika mahochwa ira china mkwele mwanteso china mweka shinani ichina murondere mwanteso china mweka namne udambu alijam cha supe Kanda antu binka kanya buku kuwasha akwana kuyamdima yarare tenga chudaga Irangi kam dimo kunyana o kweno ku Bible study no ino mazanzambi una mwane dika diyu kudanga yo kwesino jimna kureta o maya akona goyanu mayara retenga chudaga irangi kwesino juna kureta nna mkonde jina kumona kwana ngano na form Bible study ira kwana na kwesino juna azate no kumna oda udanshim Dukuwasha kanda no nyana ino eta ni mafeta kwa cha kuna dukuwasha ino daga ya maya china rudu mkasu este nene kutachika kurandara mdana na ya kuruani shisho kuma mwenza ya erangi kwa ore muna kundura kwen Kakana kutoa ngati na kweli za kutamba. Nambe china nyire ngore na nana anakuboshi lati na wanaba. Kakana kutoa na kwetu hadi kuitana na ureta ngana. Analeta madaga irangi tukamdimo kunyana eno Bible study ya kufanya. Ere nana kuosha bauze kutware ko. Nasa kile kumwana na osha mwana. Naitiri hauzi na osha. Mwanteso aosheri nini mutuke kumuronda anyamuni kurusi ya mweke shanga makabi so yejima wetu nakwerede mudi Kristo Yesu takamona makabi ansango yo kuosha nawo etuna okwerera wanye iranga mpindi chiyakashika we nakadira na kutumba Ditian bai muzee kuno kuwerera mudi Kristo Yesu areke nona mudi muwenu impindi yenu yakashika enu anaheru maura mpaka ikundeje Amnaye zangana mwenda kutari radira azar na sama het. Razar weri ngai sama heta wairu kudhi. Irango ena amaranga nehi usup. Chuku yeni kirona mwevuru. Wena oshanga nao oesanga ya kazwenye razar na sama heta nae kaya watwami. Amaranga nehi kuidim. So muna ile kadea kuireja na itaranga wo. Ewatera angu zana ireja watera kuireja nsamwe umantesi muronwena chukutire oe mura kuireja muronwena kuwerera. Mantesi na oshu mukanda Mateo chapter 7 atuzwe mu spirit ana akore muro mururu akaiko kwezere ne antana kumise ba muitirirwa ana kenga izeshi mchikuwerera chero ndi momeno sanchu kuireja na kumone uno ireja kwiji atu yenu mara kutani ayo akona na kuwerera anye mkanishana yudweno afumija chukanza cheno tunadaga mshana na antachikumwash era osha to cheno chanchune kanda mkwerera manteso amananga kwawa ati anga sangwe wana mronana mkwerera manteso kumeka na nodi pansa kupanga akukwirana wana na umeka na newa azarukane ambi changiranga na era na manteso kenza kudia tuskiriru koshe
iranga mina shimbe mina mcharara mwanteso wakenzi Dichukwile nungaye na kwetu awantana jetu ana kusa chochichi. Uramchatera ho kwirezi sida mwanteso muranwana kwa kubarumuka mu nchima ya mukwerera mwanteso. Nesubusha kama na witangisha maza Bible akubarumuka mu mutima. Muronga yuma yejimino ofuma kwira ni Bible he na kuitanga. Diana ofuma kutadika na mwanteso wekara kuwanje. Amna tongo jokina mukanda nzambi na washina bai mwira chatuma na wakwen antu. mukanda wanzambi nawe suromberere mwanchwa kutwira cyatama Dichukufuma hampinja hata chikiru kutuwesha akwetu alaburi kumukuherera. Elimya kuirondera ku Amwani kandi sesina kuherera. Nani mwani kandi? Nani mwani kandi? Sambila tradingi asupa ajikwa adimbe wa tradingi anjumu jakufwila kwengi na nyizangalu yengi na yengi twashakamini inankunyi enga nichima na kuhelewa na kuhelangana Mulonga echu aweni hakusambila tradingi asupa ajikwa adimbe wa tradingi andrumu jakufwila kwengi na nyizangalu yengi na yengi twashakamini inankunyi enga nichima na kuhelewa na kuhelangana ilanga chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu ni kukenga kwini kwa kenga yantu watwa amwinini enga ni kukenga kwini kwa kenga yantu watwa amwinini chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu ni kukenga kwini kwa kenga yantu watwa amwinini enga ni kukenga kwini kwa kenga yantu watwa amwinini baina nyidimu ya kulonga nyitwelili echu awenuku chingamwa ya luwirindi na kuwelesha kwa kuvalika kwa kwiha na tubalumuni twikali ama kudi spiritu enga wajila atwichililu na nkashikudi Yesu Kristu baina nyidimu ya kulonga yitwelili echu awenuku chingamwa ya luwi ilwindi na kuwelesha kwa kuvalika kwa kwiha na tubalumuni twikali ama kudi spiritu enga wajila atwichililu na nkashikudi Yesu Kristu chalala chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu chikwa mweke ni kukokweja kwanza mbicha mwinu chetu ni kukenga kwini kwa kenga yantu watwa amwinini
Diche mkwetulero wa kushikora. Unatange yomani. Tunatange Runda. Unatwite. Ebure diche mwatanga yomani mkwetu ne. Social studies. Atanga shikane wachida ndo na chief. Atwite. Adam tumaya. Adam 8 ku 10. Denka ku. Ndoche mwaso ngatunga wa Adam tunga inawo. Adam 5 ku 5. Ngachida. Ebure mwantana ke kurejo kansa unkamwe kana. Sangwe nyeno. Matama mututangsha kumana mukanda ansambi deni. Antangshi yuma evuru yuma nyena utene. Ansangwe mwantesi na Mari. Mwantama mama idimba dena wena di Mariana mwantesa dukwe misha Mari. Ichuena na utongo shoka na uchencho wa ushana. Mwantama mchina yura na nirondira chipompere chaba mukanda wanzambu wani. Inatonjo kinetu atere kurondera yumani. Inatonjo kina mtu atere kurondera mukanda wanzambi. Omudimwe ipambo. Kumana satana adimba ngeta chanso woku na akurumpi. China kwa haya mishini. Natonjo kana mcha chineri mama udumkurumpi wotere ko shawarara. Atutangsha wangu sanda siku nao satana di tata ya ntwambi yejima. Dichibaye chukwa ya mishaku yena wadimba nga muntu yejima ni kansi ni mkurumpi. Unamoni china remeni kurondera mukanda wanzambe ibwambo. Nachimoni. Mba uromba nami nzamba mukashiku mama ya meri kuwarara. Namdichira kuromba nami amva jamni antanga jame jimeri kuwarara. Murongane china oshu mukanda wanzambe na kosi muntu umukwenza kuti nzambe chingadi mwanta Yesu. Irange chantanga je chwa dimba nde nawe irakaiti akaitira ndi Maria akashika muyu. Insanganya unika itongo joka nankashi. Merku nama antanga mara mukani mwantesa kaya mukarumu. Twatele kuirembera kuyeno kanda afwi achidona uma mkuwerera mwanta Yesu. Achiremba keka na mweka nikuwa. Pene mdini tumina. Una ketu mshuka kamina. Battery. Bluetooth is waiting. UHF mode. USB flash driver playing. Kwenda mwaya pata ya munu mwishina mwaya kukenga kwa mwanta wa muluzwizu wangufu yo usipilitu wakongelanga katataka mudi akwa kushikwa nineno ejimanawa mumutwa shakamini na kuila mwafuila chisemwa Heseki na kukonga mwakenga mushimba ni muchima na kukonga mwakenga mushimba ni muchima kuchisema cha Heseki twadingi anchu atela kuzuilewa nei anchu amakwao nei anchu amakwao mulonga na ya mwini na lui chambala chanzambi mulongana ya mwini na lui akukuelela yenu awenu
pompanga lelo ni chamzangaro nakashi akuikala hamo ampinjino ronda tweshi kutanga mkanda wa Nzambi dalelu nafuri tushinjiki hansa muhela hoseya wa kuikala kambanji ni hoseya wa mwinu wetu dichi cha kusambila nafuri tushinjiki chambu chuduhu hansa ya hoseya wa mwinu wetu na hoseya wa kuikala kambanji dichi indukwesekeja na mkanda wa Nzambi useya wa mwinu wetu ichumanyi dichi chikwenzo na mkanda wa Nzambi koronda tweshi kushinshika koronda tweshi kumona useya unahanu kuronda wa mwinu wetu tweshi kwikadako dichi Petro mchimo chapter 1 na verse ya 18 na 19 anasona kinao na kwiruka neno chaikulilu kukwenda kwenu kwa mkunkudwai kumwatambwili kudianka kura jenu yaikulili na yuma yatokanga hela siriva na wuru aikulili na mashi alema adine ya mwana kamkoko wakadi hata mayi hela yubushi wa umashi a Kristi Yesu kwetu munachiti okay. Dichi ana kutoya na chukuli na mashi amwana kamkoko wakati nino hata maidichi wena wamazo adina kutena adina kuchinikirani mwandawo Yesu Kristo dichi wena wamazo adina kutena mwandawo Yesu Kristo mwandawo Yesu Kristo na nana mashi indi akwekeshe dikuna kumtondo wa kurusu diadinga useya dia adinga neima dia akweteri Nzambi kuronda kutwesha kutukula nacho echukonshidi mwikande kwao ni mkuwana na zachini zuda kutena nao chikumba dio useya wana hani Nzambi hansamu ya wa mwinu wetu indidino nsamu hela useyanye utunatweshi kuhana eto anakuru eto atumbanji useyanyi wakambanji kuronda unatweshi kuhana ye kudi Nzambi dichu kutanga mkanda wa Luka chapter 14 mkanda wa Luka chapter 14 na verse ya 26 na kushika 27 anasone kinao mwadingi na kuyai himuku ya mazaza wantu ama vulu yena hakushetumuka hakuyila nini muntu kwinza kudami chakadi kuhela tata indi ni mama indi ni ngodindi ni anyanindi ni anakwindi na hela jindi enga hela umi windi omweni hakutwesha kwikala kambanji kamuku muntu kubula kusenda kurusu yindi na kunondera mi hakutwesha kwikala kambanji kamuku dicha wadimazu awashedi mwantawo Yesu Kristo na watu mbanji ndi hakuileja oseya unateru kufueta wena kuronda tweshi kwikala kambanji bai hakuida tweshi kwikala na wa mwinuko dichi tunakuwana chata chudi na kuileja newena atweshi kwikala na kuhela chisaka chao dichi kuhela kwenye kuna kutena kwa kuhela chisaka chamuntu yeni unakurede mwanda wa Yesu Kristo adina kutenda moronga tudina kuhanda mwisaka yetu tuneruki bai kwejima tudina wambwali awaka Kristo ko tuna kuhande na kwetu mukuwana kudyamvwali ya makwao mpinji yuwatela kwikana kutanga mazwa Nzambi wena kukwinkanye dimu ya chenyi koronda kuhembe kutanga mazwa Nzambi akuikana kutwambira nao wazatanga dimu wanyi mpinjeji makuinduwe kala ngahona kwa kuchipompero Wamazalo tekana nana konyira ndi cha shodi adili fuku dinka kuzanga bwanga nyesha ngamkuzano Bible study dichiyo mayeji moyo yokuikala yakuhera idanga mukanda wa Nzambi na kuchuleja nawo kwilangahim eyu tweshi kuhera antu wenawa chinakulumbulisha ne wena na kuleja yuma ya inabuli kuyana na kwesekea na mukanda wa Nzambi ewatera kuyowaira wanyi watera kuira moya mukanda wa Nzambi diche niyo nayo wairo wanyi
fuma mweno mukwidika kwikana kuhelewa amazanga tegani yana leje chagwa mabada mama wenu na wangwalijeyi mukati kenu imo kwikala kutianga nako dichi mu verse ya 27 tunakuwana mwanta Yesu agwile yachengini ndinawonka muntu okyanga kurondelamu asendanga kurusu yindi alondelanga efuku dichi netukutanga mukanda wa Nzambi tunakuwana kurusu himwevuru wa Makabi kurusu himwevuru wa kukaba dihashirenga ana anchu adinga na kukwira kubabesha hansangu ya kubora kurondela mwaye nchimbi ana kutureja nawe choka Kristu irenga tuisendenga hefuku na kumurondela mwanta dichi muntu wejima ugokenga kurondela mwanta ukenga kwikala kambanji kindi iyo analandide hii na mashi indi chinga tweshi kwikala wadilonyesha kumwana Makabi muronga mwanta ya mweni ndiye watushirili mwevuru ne mukanda wa Timotheo wa muchimu chapter 1 na verse ya 16 yena washiri mwevuru onena ngashi yena amukabishiri dichini nechu ejima akufwira kwikala na wakenga kumurondera yena mwanta wechu chiruki nechu anchu baine akwikala na kuchukenga mpinji yejimaku idanga chwatela kwikala adilonyesha kutambula kwikala kuhelewa dichi odiuseya wakambanji kwesekesha na mkanda wa Nzambi dichi muwinyi chunadinga na kutala elena kushinjika hansamu ya useya wa kwikala kambanji ni useya wa wamwinu wechu dichi hansamu ya wamwinu wechu chiruki nechu kosini chuma nichimu chunateri kwikala na kuzata kudi Nzambi muronga Nzambi yena nekana kufuetela wejima unakwati mkumana una amani idhanga hansamu ya kwikala neyena hansamu ya kwikala ne kambanji kindi hansamu ya kumwimujola yena weni useya na chudeji neye chwatela kuhita ne mwaitiri chwatela kumona Makabi dichi neye chukumurondela yena na kumona Makabi yena naoshi nindi mwiuru wamba katufweta ahadi chukwimena dalelu chokadwani mchengi mulungu kwawo ne Nzambi netezi yena kwechu mwendu Yesu Bado munzu wiro wanake kuyula iyula ngadi mchitu
Anke monadi na biyura mo sawa mante sina mari. Na ke ni dejo kuma pesa edi. Na ke mo dejo maru mbukiro ma pesa. Oshanga kwe. Mavesi ni weno. Enon Bible mu itange na wene. Yanga wakanon. Hadingi na kuhosha imazu awa mwizaza himu kubidika mumbanda umunindi ivu muda kuvweli ni mayelu wa mwini anakoleki yena nindi chalala antu akutia izu danzambi hiya kuilamu anakoleki Kwesikana wazi muna tange mama mantesi nindu na koleki yinyi amina tongo jokinami mwanta yesu nindi muntu ukumukuwelela na kutia izu dindi Dichina gushinshika umuntu wa mwiwiri akingire guremeshani Maria Anke nchuma hosheri Dichkwesikana na amazu Kwesikana mazu amante yesu inyu na koleki una pati Maria hini Nakuleja dena muntu kutia izu danzambi na kuiramu Tare nchenyu amazu makwao Mwanga kwekala nzambi umu ni haku umu mukachika nzambi na wantu yena himuntu yo Kristo Yesu Dima hako angaye mwiwira na kutakwira nshidijetu umuho yena haki yono ihaku hii Yesu Kristo Dichicha chuma ntanshine na tera guromba nani Mama Maria mama nzambi wendo uchikomberera etwa kwanshidika tatakaniyo fuku yetu amen Kwa maza nuteka ne kuduma hako angahi Kwa mazu na hoshi mukulomba ina umweka ne kuji mudima hako aidi ilanga kwesikesha na Bible ina atangi mukanda wa nzambi mudi haku umuho Yeno ihaku di Yesu Kristo Imatonji ngene charo nga kuromba kuti Maria ande kuti Yesu kuromba kuti mwante Yesu mwana mina kufira kusakirira mulonga una Antoneshi nadinga tuna kuosha udi ni fuku kama na wadinga na kunkwasha adina uromba na menzambi aikwasha mukan kuronda mwirko arare na weni kudimu nasagirire hama Yesu ihaku dami mwana kanzambi mwana kamu wazambi wa jila ebure mwanta mama wena wana tangi Bible na umampesi dia pete Oh mwalala ochuma cha mzanga nankashi chuma muna aruni nankashi Luangareo ananzuiru anana tangi Bible wena Ero dia kata sika shori fuen. Yakati na kwenza. Dati ero jare kere de tachika shikora chini chaka. Kos. Ntinji kashikana katachika. Ako ndongo shikora kola wa. Kala kosi na katachika. Ena kwa chumanta ni resku. Mama. Shadu nchiti. Kama mweni satana wadimba na kurunti.
Yomanyi na soni. Mwanta mkulumpu mwachuleja nindi. Wena amuremesha Maria. Nanoti neriyo wana amureje kumuyembe Maria kuti mwanta Yesu. Ichero tamushikene charoka kumuremesha Maria. Ine charua chuko. Netu mwanta Yesu do amurengeri Maria ndo chakumuremesha Maria. Netu mwanta Yesu ikadirenga. Mukanda Filipu nao twatera kuremeshishina timoda mwanta Yesu. Nimanunga ejimani mpaka fuka makudi mwanta Yesu. Nawe nimadim ejimani baketeja na Yesu di mwanta. John chapter 5 verse 22. Na muntu abura kuremesha mwana aremesha tate ndo mutimesheruko. Ejamani ona fidega kagudi. Tumanchika twara muyuru. Amneya wanyi ndi kombo wanyi ndi muroji wanyi. Tunatonjoke kansa ga mukarunga ne. Oburejeri ni ndu muyura yanga neona buruku yayi. Bible di arejeri. Mukanda nturaje mukanda wasereka. Amojeni kanzu ngishirukira kudi. Mukanda kwewe yaudere wifudera dimu. Kanda ne ya wanyi. Tindiwadi uskoro atendere tuma chabukwenu wanyi. Yuvuru. Peni kanda. Dichi muntu kusenda tuma chamkwa mtena nawe. Ikom. Dichi udin. Idikom. Dichi kombu kengira muwanto anzambi. Kengira wanyi. Dichi chuma nchwatera kuire ikombe akuira weade. Dichi chuma nchwatera kuire ikombe. Muronga weade agwira kengira muwanto anzambi. Kurega ukombe. Yo. Inyora jende kurega kombe duka ya muyuru. Ditestang sango kusapo mpanga. Ampepa de job. Jana tasi mna konsema tonje muntu atosha ngako ya muyuru heno iko. Euruko amazu kala mukanda wa 1 chapter 3 verse 16. Anasongi now. Chase jerinza mbuke ngampata munu mwishina wa henu mani ndumuho. Ronda muntu kumkwerera akaitu mwanya akaburuku no. Kuto mvesa na sonege na chiure ka ukombi indine. Mani ona trash kudibaru mune yaweni. Kwa muyuru ne odi komchinga usambira kubaru mchimana mkwerera mwanta Yesu. Kwere mwanta Yesu chumani. Ina tansi. Kwere mwanta Yesu gushinda mena hone di wamfirira kurusu afira sana. Mukanda anzamna antwejima kumkwerera mpaka itisha nsoni. Tarina petira hoshi John chapter 5 verse 4. Kwere mwanta Yesu pinye job. Jinga ne na shina gashide. Yone ruku yufuku duwa kakwa. Sangu kile pamwina jimbala natondiko kuwe lei wikali cha mwinu chami imwanta wami balumona minikali wa mwiha kwa shiku kulondela nikuhandili balumona minikali wa mwiha kwa shiku kulondela nikuhandili. Yesu wafwili kukavari wasangukili wamwina jimbala natondeku kuwe eyi wikali cha mwinu chami ni mwanta wami balumuna minikali wa mwiha kwa shiku kulondela nikuhandili balumuna minikali wa mwiha kwa shiku kulondela nikuhandili.
kumwata nikuhandile